Yeah, uzwake salibona inhlobo zami buzinona zonke lozo ngasesikhathi hlangana kuhlelo ngisakhumbula linjani emhlabeni wonke jikelele igama lami Jesus Banda ngihamba lo Bongs Bongani kaSibanda labe CNC simuntu zethunqa ngobulawayo nxa sithi ke silitshela ukuthi nxa ufuna ke zamakhamera ufuna emidlalweni emfeni emaphathini echurch thintana lathi ngokusheshsha ubonga lapho sukuma gijima noba kungaphi uyafika kuphela evike phele bese khona le muzarafungwa amazambaru bafungwe khona lapha esebenzela khona waqala ngusitheni moyo kunjani sitheni mqasizibanye ubingelela sitheni uthi uhlelo bakithi liyasibusisa likeleke ukucatsha kambe sitheni ngabe yasiholisa ngasi sicatsha ungasijikela nje kuyi $10 kumbe $20 kumbe R50 ngavela sibaleke usitheni uthi uthanda ubingelela ke mina ngikhumbula ke umnyaka ka1998 bemfunda ke esikole eMzilikazi High ngabona so ngilandwa ngabantu ngo10 o'clock ngesikhathi sebreak bezonithatha besithi sambe ngikhaya headmaster walokungitshela ukuthi kuyini wathi ayihamba labadala ngahamba ke umsakazi ngisiyafika ke ngikhaya ngathola ke kuyidlila abantu behlaba umkhosi kwathiwa ke ubaba uJonathan umoyo akasekho ubaba kuthiwa wayechawe imota ihamba ngebhesikili eCameron esiya emsebenzini ekuseni uthi wachanga ngasuka ngikhaya twachaba bo7 ekuseni wayesebenza ke National Foods ubaba lakathi singidabukile umnyaka 1998 wangizisa ubuhlungu kakhulu ke ubaba komgqibelo wakho nophelile wayezitshayela ke ingoma zakhe So Brothers wayethanda So Brothers ikakhulu Chisa Nqoma ngitshela ke enyama sololo lana ingoma ke ubaba ethanda kakhulu ngalesikhathi ke yayichisa okuthiwa ke bazobuya ubona ngithola ingoma yakho ke sitheni moya naka masololo Soul Brothers of South Africa ingoma yoleyo oyicelile ekhuluma ngabo ke obaba bethu bazobuya obaba bethu banyamalala thina sithela amabhiya Izingane
Nakama Sololo, the Soul Brothers, ekhona Mzansi Africa, ingomete bazobuya sibalindile ubaba wethu Cheleke u10 Moyom okhala ushoke ngibaba ngomnyaka nomnyaka ka 1998 sukeke ku10 siya ku Johnny Phiri uthi ke mina originally I am from Zambia. Use Zambia ngabuya kudala ngithethe ngumalume ngilama 7 years umalume wanthatha ekhaya Zambia ngo1977 ngumuntu ke oselanda ke u50 years ngiyabonga kakhulu uhlelo ngithe ngilapha ke kubula ngafunda unjana ngase siyakhonjwa intombi yakwasibanda udade wenu ngumatawa lo muntu ke msakazi wangithanda ngacela ke ngumkhiphela lanqa nje uMadawa wayengichaya kodwa ke ngangimthanda kunjalo sihlale lo Madawa ngasengilahlelwa ngumsebenzi ngomnyaka ka 2006 uMadawa wasithi njalo ngela lutho lebekhaya uthi siphile njani enza kwenza ukuthi ngizadinga ke indoda ezangisupporta la ukusupport wena okumele ukwenze ukuthi ke ungiblesse ubusise lokhu engikwenza ngoba sifuna ukuphila awala mali wena Phiri so ngakho ke mina ngenza ngcono kulo baba ongifunayo engasigcina lo baba lanxa wena angasoze wena uwenze ngana uboni but kodwa senze ukuthi hayi man umuntu okodawo eziteje wena mama wena wayebuya lapha ke sibanda ngivume into yenza ubuhlungu ukuthi ke lapha ehlala khona isizinda khona phana kuba kule spare room kule bedroom yami leyakhe then kube le kitchen the small sitting room abantwana wabathatha wathi ngcono bayahlala ekhaya ngoba impilo inzima abantwana bahambisa khona leke ekhezi wabuya lapha edrop esasala singu2 ngizama lapha nalapho ukwenza ama piece job lo baba wayebuya laphana wayemtshelile ukuthi mina ngusipara ngakho baba lo wayefika ethwele izinto andithengele lotshwala lanxa kwakubuhlungu phakathi ngenxa ukuthi sifuna imali ngangisekela into yenza ubuhlungu nxa baba lo waselala laye lo msindo wayenza umfazi wami ngadabuka kakhulu ke chisa ngoba lento le yangizwa ubuhlungu ngakwenza ngathi hayi lokho sokwanele lanxa umntwana wayechiya imali sisidla konke igrocery yonke into ikhona kwakusiba nzima lanxa ngithi yahlangana lo wami emacansini kungabi le action ebonakalayo ngabona ukuthi vele uthando lusekho ngihlale lo Madawa for good 3 years esenza njalo ubaba lana uthengele ilanga wa discover ukuthi mina kangisiyo sibala sobhutha umfazi wami lo ubaba lokho wahle wabaleka wesaba lakathesi uMadawa sesehlukana swamuva wabaleka wathosenza emakhishini eGoli wangichiya lapha sehlukana kanjalo ngilama-lodge ngisesizinda akabhali uMadawa akafoni akathini kuthule ndoda eSouth Africa yimi ke uJohnny Phiri ngilapha ke ngobulawayo uhlelo litshelwe umntwana komakhelwane ethi maybe ngandingela uMadawa umbuzo ukuthi ungaphi abantwana laba sebeseGoli khonale kuthi uthi le iplan yakhe labantu bakhe ngoba labantombazana ababili la wonke aseGoli khonale bazalela khonale ngazi ukuthi benzani Johnny Phiri baba uthe ngicela ngozi Alfred bana kuni ingoma Alfred igwala entsha ehamba lami mina ngwami brand new ethi ke great Zimbabwe one
khona ungazolo kuhlema la uzenza uhleba hayi chopa 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 Zimbabwe, nizobona nature, nizohlawula umhlaba wonke. Uzane Zimbabwe, nizojabula, nizohlawula. Naluthando, 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 naluthando. Umhlaba wonke, uzane Zimbabwe. Zimbabwe, tinotenda nerudo rwenu. You are great. Choma. Africa's most beautiful and captivating country. This is a land of breathtaking landscapes, vibrant culture, and warm-hearted people. Dear Zimbabwe, my beautiful nation. Still a Victoria Falls, Monsieur Tunya. Girl Zimbabwe, Amanua says Zimbabwe. Iwanga National Park, Untu Jambili, Oshojo Rose, Cameroons.
Hey, Freddy Kwara featuring Razor Cheese ingoma ethi Great Zimbabwe. Ingoma ke cha melija. Luhlelo lwakho ke wena mbukelo othandekayo lawo mlalelo othandekayo. Share the page, like it, follow us. YouTube page as a Cheese Spanda. Tshela abangani wakho, send the link now, share the link everywhere. Yeah, Tsepi Somtomeni unjani Tsepi? Ngilapha ke mina embhalayo ngiseBotswana. Kodwa mina ngidabuka ke koBulawayo ekhaya bathi kusematshejeni basikhuleleke koBulawayo. Ngisuke ke ekhaya lapha ngithanda nomnye ubhuti lo ke sahlana koBulawayo sahlanyisana ke wayengumuntu ke ovela eHarare. Wanjela ukuthi uyangithanda ngamtshela ngcono abona ihlobo zami wasethi uzabona uAunty wabona uAunty wathi sethole umsebenzi wecontract eBotswana kumele simuve sonke lo umnyaka ka 2011 sihamba ke eBotswana khona mina ngalontana mvelo yedwa ngamchiya ekhaya yena wathi wehlole lo mfazi abantwana ababili shake safika ke khona leBotswana wasebenza lamagcina sengani ngiyadinga umsebenzi ngawuthola ngihlalela ke uMurira engumuntu ke okhanya engithanda kodwa uMurira ke ngabona ukuthi kulento ayizamayo ngoba waqasa ucommunication lo mfazi wakhe nesitwa channel layo indoda le yayisithutha kakhulu yathi efonini ichi ifoni njalo engakwazi ukusebenzisa ama password yakhe ayifakile yayi1 2 3 4 ema numbers so wayibona wayecandika ngiboni ngasala ngivula ngabona ama communication lo mfazi wakhe kunzima athi hayi umuntu lo uyabuya very soon umuntu lo ngumasihlalisane hayi ngayirida ke indaba yangikhona hayi lami nganthengisele ngani vela ngibone lutho ngisazama ukuthi ngilungisele ngathola indawo kuyaloja ngedwa ngayigcina indawo lana ngasembuyela ke kuye sahlala njalo ahle ngiqasa ukuthi ngimtshontshele ke imali hayi ngangumcutha ke lapho ngoba sengikwazi ukuthi akula future phakathi kwami laye ngasebenza la esebenza ngoba wayikhuluma umfazi ukuthi after 1 year uyabuya lapho wanjela ukuthi ke uya ke ekhaya uyafika ebona ihlobo but ngibone ebhalela umfazi wakhe ukuthi bayabonana hayi ngasala lami ngingenisa ke amadoda wangenza ngakhomba ungigqonele cheese ngakhonjiswa ukuthi ke umuntu lo ingqondo yakhe yayisivele semfazini wakhe ehlukana laye ngoba even ngijule ngisex yangikhona yayisenge 1 minute ubona ukuthi umuntu akazimiselanga kwakungasela connection no emotional connection akalale okwakhe engiflatela ngezivuni zakhe ezilenwele wesikhathi ngiqine sengilahle ngiqine ngibona lapha kusela thando ngalungisa ke ngathatha ke iloni ngathatha isithupha sakhe ngathatha iloni ye60,000 phula ngafaka ukuthi nguye obhadalayo amatswana ubuthutha babhala ama details zakhe nje ngiqeda lapha bayithi khahla ebank yami 60,000 phula ngoba ngangasoze ngisitshenziswe mahala ngathi these buyile phendukile ngabe ngisala ngedandlali la ngikwazi lelo bani ngabe iqalisa umkhiphela yonke into ngoba ama screenshot ngangiwaforwardele kimi ngabe ngimnika ngathi mina phapha ayisengihamba wayengazi incwadi zezikweleti zazi ngaqasa ubuya ngacha phansi ngihamba azilotshela yedwa ndoda izikweleti zamhlasela sobuya umbuzo ukuthi ngiwathatha imali ngathi angikwazi wahambe emapholiseni edinga ngathi imali yathathwa nguye ngoba wayindoda amswangala amatswana support omama ngakho ke waluza wathala nzima lo mama lwana futhi ngezothwasa ehlukana la ngiyambona athi seBotswana uxoxa umsebenzi mina nya driver chisa sengilento zami zonke ngiyabonga ngangeke ndlalo umuntu xa ucela wasebenzisa mina nothi umuntu akamthombeni wena Murira lapho khona doko hey ya Murira Murira wasebenzisa ipassword yabona ipassword ufihla into eziningi lapha abantu bafihla baganga so njana lizwela ke ukuthi uMurira wasekwambhedela kungasenani mama siyabonga ukuthi usenzele udla wasibhalela thank you very much ukubhalela ngapha uMurira wayebhayiza njana wathi bamqeda 2 uthe wena ufuna ingoma e1 eplatform 1 bona nganiyithola mangibheka lezo ntaba zingikhumbuza uMurira wami yikho yini Tsepi
Platform 1 ngoma emnandi ngoma ke sethi Love wami. Kwakusafika lapha Freddy kwalelo nani intengo ngoma sethi mangibheka intabazibu Teleziana. Zingikhumbuza Love wami. Madoda. Ya, siyabonga ke besitshale ke umlaleli wethu ozibiza ngokuthi igama lakhe ngitsepiso. Siyakurafu Mkandla. Rafu Mkandla uthi mina ngikhuleleke khona leke eGwande ngikhwale lapha ke ngikhule ngisezele jaha ngahlala khona emajawundeni kukuhle ngithe lapha sengiqedile ke isikolo sengibuyele ke ekhaya sivaliwe ngoba ngangikhanjiswa ke ukuyafunda endaweni okuthiwa kusemchabezi ngibhoda ngasembuyela ke ekhaya ngiqeda isikolo ngasuka sengikhonja ngomntwana wayefunda la ke edrobheni wayefikile ekhaya ngoDisemba sesaqeda ubhala ama exams lintombi ke yanhlanza chisa kwakuthiwa ke ibizo lakhe Pauline sihlanisa nomnyaka lo ke kwakudala la uselijahanyana ngabo 94 uthi Pauline uthe ke sithandana njana ke sahlanyisana kwaze kwathi ke phakathi ngoJanuary simele ama results lapha avuma khona ngoba ngazama ukuthi ngimame ngekisimuzi wala ngazama ngaze ngiyamlala la ngoJanuary silala ke egangeni esifuleni lapha ngamqedela khona ubuntwana sathandana kunjiyana ke ngasuka ngapasa mina la wapasa wachaya isikolo njengesikolo ke sathembisana ke izulu lomhlaba sathandana kwesikhathi sibhalelana kwalesi sikolo lami sesikolo nisezama A's sonke so kwaqalisa ke ukuthi siya ku form 6 ngokwakhe engasaqondakala sebuye sithi ubuya lo mali makhe ehamba ke lomunye ke ubaba wayemdala think ubaba lo ngaleso sikhathi thina we about 19 ubaba lo was about ama 40 something wayekhuluma ukuthi lo ngimali makhe ubaba lo ke asithwale sibabili athenge ngendlela ngambona emkhala ngaye ngaphinda athi maybe umalume sibili athi yebo zulu bamba kodwa into enhlupha ukuthi ke ngase ngithi ngiyacela inkonzo wayesala uPauline imali athi umalume uyabezongithatha wesikhathi basuke ngelilanga ngithunywe ngumama edrobheni ngahlangana lawe eGwanda elalise iCity ke ubaba lo Pauline elalise iCity benatha ama drink ngahamba ngifuna ukubona ngabona baqabutshana ngathula wabuya ke ubaba lwana kwelanga ayibona imoto ngoba ngase ngikwazi lo ngeza kube umalume lo waye ngafiki ngiba kaPauline ngasenza lokho kana ukuthi ke ngihambe ngicathamile imoto apha iphake khona eminyame welanga hayi ngathola ke umsebenzi omkhulu baphezulu benza isex ngakhala ngahlaba umkhosi bethuka umdala wathi hayi mfana me ade ngimelula ebenyathele kuba ngibone ngani ngiphezulu kwakhe mntanami ngimelula isandla kodwa ngibone yonke into enzakalayo kwahlala isikhathi ngibona uPauline seqasa ungithanda kakhulu kanti uPauline selesiso ngalala la kunjalo wabe sithi isisu ngesami umalume lo twa umalume la wayekhona khonapho wafika chinga ngathi usumethisa umntwana lo khona phakathi siyabhala A level sezithwele so into le yanhlupha kakhulu ke ngakhala ngala ngathi asosami lesi sisu wabeletha umntwana ngachaywa ngubaba athi ngalelani mina ngangiganga umntwana ongasivuma isisu umntwana waziphumela ke chisa ke ebomvu baba bakhona wayebomvu efana nabantu ababalwana mina umuntu omnyama kakhulu lo Pauline umnyama so indaba yakho nahlupha ngala manje umntwana wakho nathi uyanhlupha uthi mina nguyise uyise isigele eqinisela kwakuthiwa nguDube athi umalume kanina ngiyamtshela kahambe khathana yena uthi mele siye ku DNA ubelieve ukuthi mina nguyise indaba le yangikhathaza mfana kaSibanda bakunika Jake Basopo ongabhayiza Jikeliyani ngicela nye izingoma wakhetha ke ingoma zabanengi umntaka baba sibona ukuthi ngayithola ke one of the songs othe uyazithanda sicela leli bhalayo lisibhalele ngapha abafuna ukubhala babhalelwe ngabhala jesus@hotmail.com right la ngabhala njalo umbhalele ekela ngutshele ke ingoma la eDalom Kids imbona ngayithanda phenindile ngitshela ke wena uthi yaye uhlakazela ingoma yakujabulisa kakhulu wena ke igama lakho Raf Mkandla
awuzwa-ke dala ngikhethe ingoma-ke sithi-ke phenindile hayi mhlawumbe ngisihlatshelwa ngibongane lapha iyangesabisa bakwethu ngeke ngiphinde bemfuna ukuyiphinda lapha kodwa ngase ngitshala uvalo ukuthi uma ngahlabela ukuhlatshelwa ngibongane lapha abantu bazangithini ngoba uhlabela inhlambe engazange ibonakale emhlabeni enzima kakhulu besitshalo Ralph Nkandla ke lazi dobheke sithulisiwe ngwenya kunjani sithuli yebo ke ngiyakubikelela ke sithulisiwe uthi ke ngiyabonga tshisa mina ke bengithanda nobhuti wasekhaya lapha ke eSouth Africa ngihlala endaweni ke okuthiwa so Derry abona uzama ukuthi uBeria but I don't know Derry I think uthe Derry but I think uBeria the new town ngazi lapha bona useGoli kodwa useGoli yakhaya lo bhuti wasekhaya ke sihlalile isikhathi sithandana la nxa bengekho gifted in terms of ukuya ecansini ngamtholerate ngoba very loving guy very caring uqalisile lapho into zakhe zokuthi ayidinga ezinye izinto zokumnceda manje niyabe bonke uyahlupheka mina kodwa asomuntu lana othanda isex kakhulu ke tshisa kodwa ke lo bhuti umbona ukuthi uyakhathazeka umuntu enkosi nxa ngimbona nje kwesikhathi wayengakwazi ukuthi ngiyageza ngamzekhuma lo muntu emtshela ukuthi lokhana umuntu kwakho lokhana akubona kuhle awuloko ngcono kulotshomo ukuthi angizibani bani ungcono wasemtshela ngazi ukuthi wenzani ukuthi ayithatha lezi zinto kwena ngasithi siyenza ke mbone ke umuntu ke ulenkalakathe engcoza mentambo ayibophele ke ebantwaneni bakhe masendela akabopha ngentambo umuntu enkosi manje nakakwazi phela umuntu wakho nqomjwele yamangala ukuthi ke namuntu akwaginyela ucithi ilight ku10 manje mina sengithi ifoni yami mana ngifuna ufaka uchaja ngabe ngilayita sengithi yathi ngoba kwakuchisa ngithole mani awugqizisiwe gqizo khona le ebotshwalingi ngathi mina ngeke ngilalele ukuthi ubopha into le kwenzakalani kanti wabesithi kokona no into le ungani uthiwa ufuna uba namadlozi akuthiwa kayibophe ithandele lezi zinto ngapho ukuthi yebo ngazithulela ngathi hayi nxa unjalo ufake iprotection ngoba lento angikwazi ukuthi zangenzani awafake iprotection kunjalo kodwa still ekufakile hayi watsatsari yake nesikhatshana ke umuntu enkosi kwavele sokuzilalele kudala zange uphinde ukuvuka kwazohlala ama-days amaningi ngase ngicina ngumbiza ukuthi ngihlale la phansi ngase ngimtshela ukuthi zwana Dumi lento le wena mfona kaGumbo yekelana lento lezo ozenzayo ngiyakwazi ukuthi uzama nesithando sami kodwa nxa kusala kuyala maybe asidinga udokotela ukuthi kuyini okwenza ukuthi kube njalo mina ngikhathazekanga nguqili ngiyakuthanda manje uyahlupheka umuntu wenkosi uhlale eqhinisile into yakhe ngilaye lapha tshisa sembona ukuthi hayi umuntu lo zazenza izinto ezecela zibulala mina ngoba ke hlaze nathiswe ethandeliswa ikakhulu lo ukuthi agubuzele into yakhe ngamahulu abomvu la green into engamphathi kahle yimo sithulisiwe angeke ngisikhohle isikhathi ngilala umuntu sokusenza ukuthi mina umnyaka 2025 ngibona ngani zachiyana la ngikhohlwe ngaye thulise ngo-2025 akusitshela sephela u-25 ukuthi uhamba njani ukuthi lokho egqizisa yini ipipilane evotisa intambo ze-green red yellow konke kuthandele ubaba induku kababa hayi umuntu lo njalo nzima lo bakuthandazela asazi siqonqosela ukuthi obangane lingaqali into zokuthandela lezi sibuzana ukuthi-ke nxa sokungani sokubaleka livusa njani nxa uthi kuyabaleka kodwa hayi siswami ngiyabonga ukuthi umuntu wakho uyamthanda uyamzama kodwa akazameki yena-ke into ayicabangayo yikuthi nje vele amane vele ahla vele ayelaphe linto le engelaphekiyo kodwa ngizakutshela khona umtshotekelane labanye laba abazezana bathandazela ngoba into ezenzakala lapha bayagcina ebulela into le kwesikhathi uzayikhama ngehulana ayibopha ayikhame ihle inyamalale zotshosi so basop sisumkhuze kodwa wena urayidi ngoba uyakwazi ukukhuluma le ndoda khuza mama khuza asiboni-ke ingoma ezikhethileyo laphana uthethane ingoma ethi shosholoza nansi ingoma yakho shosholoza opra
ingoma ke mnandi siyitshale ke usithulisile Ngwenya ubona ke induka baba egoqelwa ngentambo zamahulu beyithoba amazayona ukuthi mhlambi ngathi hle qine nje ngoba nawo ke madoda ncube kunjani emadodana yaphila amadoda ncube angazi uvela amadoda ngambaye mina ngivela ke Sihlobela phansi khona le BP lapho engikhulele khona bengisebenza ke ekhaya ngisebenza kuhle lemaplazini ngatsheketsha ngagcina ke ngisiyazama ukuzingconoza endaweni okuthiwa kuseshangani lapho ngifike ngagebha kodwa laba bafana abadelelayo labo bro mashurukwe bekuliwa lapha ke chisani bebulawa belinyazana ngalilanga ke ngavinjelwa ke ekhoneni ngaba ngu3 befuna undidadela ke umkute wami into enzakalayo ukuthi ke angazi amandla ngathatha ngabona imbokode eduzane lami ngahle ngaphosa abanye babaleka bagijima bengigijimisa oyi1 ngamlanda vele ngahle ngathatha ngehloka ngamgamula wawela phansi ngagamula inyawo ngagamula izandla ngase ngigamula ikhanda ngoba ngase ngifikele ngomunye umoya onzima lalanye babaleka umuntu lo wagcina bona sesiyakufa umnyaka lo bonga 2015 umnyaka lo ke yikuthi ke ngibaleke ekhaya ngachiya umfazi babuya bengidinga wazibandika leSihlobela ngabaleka ngasuka ngaya ke eBotswana ngadlula ngaye eJoburg okwamanje ngibhala ngise-PE kuthi bana ke mina kulelo lizwe ngisafe ngabuya yimadoda ncube ke umfazi wahluka ngala ngezothatha umngane wami ngifuna umtshela umxolisi ukuthi ngiyeza khona ngapha into ayenzayo uthatha ke unamancu ekundidelela ngacanda ngifile ngikhona isikhathi sami siyeza yimadoda ncube ngise-PE nasi imedara ikhona le PE awu madoda madoda wabulala umuntu acatsha khona le PE lapha khona okay madoda sakutshala ke ingoma yakho andabulala njani lapho kaloku ufuna ukuyatsha umuntu ufuna ukuyamtshela nasi ingoma yakho Stingray oyicelileyo uthi ingoma leke isikhathi yayichisa
Live ingoma ke mnandi ingoma vela ke wo Big Nans lapana hey mampintsha danger aromashesha isikhathi zangikhona mana ke mbambe ucina thunja lapana ngumine enhle Ndlovu umina Ndlovu uthi ngithanda ukubingelela chisa uhlelo liyangibusisa mina ngifikile lapha eSouth Africa ngathola umsebenzi omhle kakhulu ke ngisebenza la enye inkampani engibhodisayo lapha ngagcina ngilo muntu wami ngabe la ekhaya siyathana kakhulu baba kaBaby kodwa ke izilingo zomhlaba ngaba lo munye ke ubaba la ubaba loke ule mali uyangithanda so into khona ke ngicela ngiliva I double life lo muntu ke ngwase khwekhwe wesindebeleni omunye ke ngwakithi ngapha kuwo Cholocho so abantu laba bazaye bahlangane lona wazi omunye wazi nihlala ngikhaya umkami lo ekhaya eCholocho ukwazi ukuthi ngiyabe ngisemsebenzini ngihamba 1 month ngithi ngihamba ngomsebenzi kodwa ngiyabe ngihlala lenye indoda into lesi ngijwayele ngilanda umnyaka wesithathu ngesaba kodwa kuyagcina one day bebonana bebambana ene yazi ukuthi ke owaseCholocho umkhaya sozazwisise lo ozangibulala lo omunye la manje uthi yena ufuna ukwenza white wedding so khathesi ngicaught between the rock utha the rock and what the rock olenhlabathi ukuthi ngenze njani the rock and inhlabathi ukuthi ngenze njani ngale njani kunzima ukwalalwana umuntu ngoba swasenzele okuningi and indoda ubaba kaBaby kwazi ukuthi imali lengisenza ngayo ukuthi sakhe lo muze ekhaya lokumgcina ngamthengela imota ucabanga ivele emsebenzini wami kanti vela ke kulo baba wekhwekhwe owako Dube hanqamanga ngisho owako Dube so impilo engiphila echisa ngiyangena kathesi ngoAugust ngile problem ngoba ayikho njalo ukuthi ngigijime ngekhaya khona ngoba ngoDecember ngisesaba ukuthi ke usaBaby uzafuna sihambe sonke lo ke engilaye ufuna sibe sonke holiday sengitshela ukuthi siya holiday Cape Town ngoDecember onyaka so usaBaby sengumuntu othi ngiyasebenza uzahamba yedwa ekhaya indlela emphila ngayo kodwa ukuthi ngizakustopa njani kokunzima ngoba yebo ngicabanga ukuthi ngibalekele usaBaby ngicabangele ngesabela umuzi wami lempilo yami lo mntanami kanti ngihamba kuDube lakho ngimchiye ngizaphila ngani iqiniso lihle umsebenzi kimi waphela kudala angisebenzi ngigcinwe ke kuDube wekhwekhwe uthi uvele egogwe kodwa indoda eunderstandayo elemali zayo yayithanda kaEva sihlala sikhuluma ngayo ukuthi ke iya vele hayi into yazi ema double life la waselani kumele sivale ke uhlelo madoda bafazi hey bafazi hey ngicela ke ingoma othe uyayithanda ayi awungembeze darling yakotola le kotola khona North America or United Kingdom Europe
isikhathi somqando. North America isikhathi somqando. Lapha siyachiselwa. Kuthi vele ngikhiphe yonke into. Kanti lezi ndlela ngisale nginje mapunapuna. Ngithi hayi namadawa ngokwakho lokho ngazumbona mapunapuna. Ujwayele phela lo. Yeah, ingoma ethi ngembese. Tali, ngiyakotola. Shisa. Malume ngiyakufonela kathesi malumami, ngiyakufonela. Baby, you'll be mine forever. You, baby, yeah. You, mama, come and sing with me. Yes, I'm getting good. Yeah, yes, I'm getting good. Cover me, baby. Cover me, baby. Ooh, yeah. No matter what